je tatko na dete? Dobro, koji čeka ženama da se porodi? Dobro, koji čeka devojkama, da ne kažu švaljarkama da se porodi? Ja, be, doktore, ja čekam, ne vikaj toliko, majko mu. Kaži, doktore, kaži, što je radite? Ubavo. Ubavo, mnogo ubavo. Koliko je ubavo, kaži, doktore. Mnogo. Pa ubavo. Ova koji? Bliznačinja su. Bliznaci! Lere, doktore, alo, svinjega su, bliznaci. Pa to ti vikam, ubavo. A muško to 3.800, devojče to 3.600. Devojče. Aj, to je muško da ga zemu nekako za 3.800, ама ženskove. I što se mrštiš, be, doktore? Vi pa samo gledate da gi otkačite nekako. Aj, nekako, ako ne da gi zemu top tan dvete za 7 milija, da? Tako je, be, doktore, daj si ruku, be, bravo. Sin mi sero. Ne se raduj glasno, ne li kažamo u sebe da se radujemo, be, doktore. Muško vi kaža? To, majstare. Ама dobro kad su top tan.